жатаканасы, кухнясы. Аллага шүгүр иштеп атабыз жакшы. Баардыгы жакшы. Келиңиздер, иштеңиздер. Качып кетмей жок. Биздин арасыбызда деле болду, качып кетмей, качып кетип. Качып кеткен болбойт. Келип иштеңиздер, мынакей. Аллага шүгүр. Уже 13 күн болуп калды иштегенибизге. Bizim жұмысқа işte orada жұмыс бітейін оқалды. Аяғына тентіп басын өткалды. Сәттің айтады. Bizim işte oturan sәттің ki. Ой, малой, салам передай. Мына ошо биздин жатканабыз. Мемелерден бери жаңы берди. Матрас вактардан бери бүт. Мына ошо залыбыз. Немебиз. Коридорыбыз. Мына ошо кухня, холодильник. Кухня. Бул душубуз. Ошо мужской. Душ азыр занятый бар. İşlerini дагы ачып көрсөтүп коеюн дедим эле. Таптаса жакшы. Бул жак мужской туалет. Tuvaletlerin içleri. Şu bari taplasa jakşı. Hiç neresi yok. Şu bari jakşı. Gelem degender gelir bile kırıp koy. Böyle. Hiç kanday memet yok. Bari jakşı. Memeden dağı. Aeroporttan daha geldik. Alacaktan bizi tosup aldı. Bu jakka geldi. Bu jaktan tosup alıp oşa jatkanaga alıp gelip bu jaktan оформление kılıp kayra memege aparıp zavodga ayaktan dağı оформление bolup şu 2 mal tamak aş beretken, tamak aş 2 mal eken. Qanday. Men şu abettegisinde biz abettegini jedik ele da. Şu bugün ошол işke ornaşıp bugün tınçlık göz şu noçka atayır şu noç жеңил деген noçka bugün ошол noçka чыгабыз. Халаса. Мейлі жамаат келем дегендер böyle келебергиле андай мындай сөздөргө ушактарга эметпейле. Баары тыптынч жакшы.